Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Nisambul vinaka. Si kwe ngona pakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi endindai. Walu sangabul na pasyente na linubunua era ngarabitiko na balimbula na St. Giles Hospitals era atado rito mandatu ena vika membaleta na pakangantaki ni wenganga ni veba matini taki. Ena na soli tukutuko kina FBC News na Medical Superintendent na balimbula e St. Giles o Dr. Kiran Gaikwad e kainingo endua na kawai levu. Ibakatakilana pali ni bengarabi ni sa tumbutiko na wili ni linubunua era kautiko ni merabuki ena bukuni nonra sabakalengai ena buni kena torubagi na wenganga. Sabakarita katalangana minista ni mbula ni tiginogo e sabambibi takatiko na matini tu ena kena sangai mena paluti mepaka ni na kautamai na bakatata kina nonra bunua. Warita kana ililu ni matini tu borenge mbani marama ni rawaka siang walanga ni baletira na baka itu ia enonda baka tu bata na lewi ni bonua kede ya lagi sulietiko mbani marama e rauta ni lima nan rau no ndol nandola ena programu ni tamata kata ni ngele baka itu ena programu baka tokai na seed grant kama ni marama ni labo ena baka ngataki mena tigi butaki kina na baka ndurin bisnisi ena bingele baka itu tun talanga mera na kakua ni kawitaga na bosa ena tau ena buku ni bebuke ie mera taka na non rangele ena sasanga ni rawaka na baka ni waiki na betiko yang andrebikina e taka so levu o ya nabuna e sabore taka kina tamba ni wai ni baka na wai kenga andrebindina ena nona bosa tiko na minista ni bibu katurete taki o chone usomate ena lenga ni wai kasenga isotabi wali tingango e kaini sona leun bonua erando ngire ni mera kerewai eni ba madala kasenga ni bimbi undul na leun bonua ena maliwa ke suba ke no sori era sotava na lenga ni pondondro ni wai ena loma ni madawa ka lebu era kunrubaka namber ni kena ba lelezi ni beira na wai kaina manindien wakatawa ni operations ena tamba ni wai siakobe uluneu ni sanga ni rawo ni ratone sikoba na biti kutuko kede ye ena ndo bambimbi teknga na ponue ngandrebi maikina bambimbi na wai kina ngito artome tamba katiko ni mateni non rato sikoa kina timini biti ena Oceania Sevens o Rusia te matai kabikini tambu ke Simeone Kurvoli Artongo ni bo kete teo kina timi leo abitu ni nonda panua na leo tolu o tambu e tambake rona sikoa karo e andua na sikoa o matai ke kuruboli karto bebu ke sarabo kalebu na panrukai na timi ni niwei e na kai 5 saulu ka bitu ke sianga e na matei ni gitu pakatomo ni timi ni biti ia ngono marau te telanga berto na biti dini o sebulo ni modena dangi iso ake kabiki ni tambu e na nonda to boitabi patatiko e na timi ni biti e na matei ni ngauna ena tomani tiu ni mataka na Oceania Sevens en rarana ANZ Stadium e suba. Mai da bekir na pagaleleka ni nonde tukutuku na kene kuri e rano na semana stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni pwedeng binaka. Na wini matenganga ni beba matini taki errere baki. Waku ego tani mai na wini ngani beba matini taki. Menta dobata kavoluta kamorusa. Bola, wayawa abini sararane. Wayawa malika batelagana. Nama kikira o ena mataka bo. Ni ko itiri kali meniti me ono kina tini na beba mataka. Moni tiki na bo rombuka. Bola FM namba 2 na sere. Na sese ni Rachel namba 2 eviti.